Kofura si masempaja masikirisi. Cawi masikiri masempaja si. Andre bawang si bawa buang haja palawangi wi nadena kaswiya lor ngala ta'ala. Sahabat-sahabat yang mendengar cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kejana. Maka da ega farodecen na fegau iyewe oranewe. Na idi umana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurut tanah bawang tanya apa yero ifakewe makasiyang. Umurut tanah bawang Rafi'i arwah fulona taung mega dia narafi yemo mega sesuai adana nabita 60 tahun 70 tahun kongka vale rafi arwa pulona sera pulona 100 tahun sitonganna umurut tami malampe ne kia pakuleta papole pakaswiang mononi. Iya nange sahabat yang kalingana caritana Nabi tamakada engkau orani maka siyami bawa lori pengalat ta'ala lebih arwah fulona tahu tak kejana nah dene rule di papada yero maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maddarari ilori pengalat ta'ala efuang alengi waktu yero umakku makasiwiang fekkoi carana na yero nareko makasiwiangi si angke iare galap bima ega ini lainna na ye nange orani angke makasiwiang arwah pelona tahun yero pare lodana Nabi talof ngala ta'ala. Maka pada tahun 2 Hijriah 2 tahun Nabi tak furana malaikat dapura pole di tanah Makkah lori Madinah nafaturun ni ngalla ta'ala farintana fuasai rilalanna ular ramalang napalatukan ni Nabi tak qad ja'akum syahrul Ramadan nafakankan itu yerop ngalla ta'ala ular ramalange syahrun mubarak mancaji ulama barakah faradallahu alaikumus siyam rilalanna rekero ular ramalange iwajika kima puasa jadi tahun 2 Hijriah akoni rona pamula iwajika kima puasa yero riasanya ibadah puasa tania pakaswiak baru sinina nabi-nabi ma pamula panglukta Nabi Adam ma puasa metoni yero puasana panglukta Nabi Adam yasangi puasa putih tanggal 10 talu 10 pak 10 lima ma puasa tiap bulan. Nabi Musa yero puasana Nabi Musa patapula sona tapi yero kanjana puasana Nabi Musa de gaga watuna upanna meloki ma puasa patapula sona kodene rulle yewe ulangi ma puasa we maka da sibuk kalau ma balu sibuk kalau ma dara ma galung ula pema pilo ma puasa de namari gaga puasana Nabi Musa nulle maka da kiwe nyamo pak makiro kona tuju ki jamang
ulah pema pita ma puasa. Tetapi ero puasana Nabi Musa dena pada puasa tak. Ero puasana Nabi Musa namo matinroy deto na wading. Apa yang puasa ta wading muki matinro. Bakang kata motivasinna makada namo tinro na puasa mancaji pakaswiatoi. Tapi de itu yang mananna atau matinroy mancaji pakaswiat tinro na de. Ni kami nakan na ero. Tau angke mancaji pakaswiat tinrona nomor sidi tau yakke tau renge nareko dena tinro pegau ija ko dena tinro to lima pau rimondriwi sure lo matinro mancaji pakaswiat itu nareko dena tinro yakke tau rengi narusa puasana sure lo matinro madarim yang kemale dalili maka dataro nak matin rumah pamulele latu arawengi we dena wedding puasana Nabi Musa namo matin romi detona wedding sini to mata malabiku sila surah malabiku angke hadir narampe nange Nabi takada ja'akum maka da angkani yero ular ramalange syahrun mubarak mancajiwi ulama baraka magi nariasa ular ramalange ulama baraka nasaba akoni rawatue rilalenna iye ular ramalange meloni isappo aleta ipacaweki lori sesi arajanna pengala ta'ala ya naru narik ular ramalangi pamenge baca kalimat la ilaha illallah tale sikiri kalimat la ilaha illallah tuda ki baca la ilaha illallah kodega kate sape gau baca la ilaha illallah mega ladda barakat nataru kor nareko ibace terutama nareko rilalana ular ramalang salah satu barakatna yala sikiri kalimat la ilaha illallah ko angka tau jamatin romatanna ko angka tau jamatin romatanna pamigay bancay kalimat la ilaha illallah sebab dari itu aja ero jamatin romatan tali sikiri kalimat la ilaha illallah meloi pakabarita pari lalana ular ramalan nasaba ero narek ke ular ramalangi ibengkele mana kitu ibengkele mana ki tau matanre tapana ibengkele tau madodo tapana labi-labi patau degage tapana ibengkele mana narek ular ramalangi yenaro nakada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dan narek ular ramalangi nukai pungalla ta'ala babanna suruga nukai pungalla ta'ala abawabal jannah pintunna suruga aga nampak batuan itu fanrita takwe layukai pintunna suruga batuanna ada yero nareko ular ramalangi maromo itu ipegau riasan ngedece kita mana nih nareko ular ramalangi Yerode nang kana ngaji nareko isaliwan no ramalan tamo lo ramalan maromo ki mangaji Yerode nang kana lecai masigi isaliwan no ramalan tamo ramalan raji kilo masigi puraki malap makurasiki bukan berarti maka dan nonno tepat tanareko pure malap tawede magi pale nasaba ular ramalange angka baraka maromo i fego reasangi pakasiwia nan nia ular ramalange matan retoi singerana kita bani tempo na wani malam pertama tanre na singerana ita jemanung maka na matarawi ni gamatu irbai sapa ko apeta matarawi ni gaje matu unru tanre na singerana
Si di bawah lasan nabi tawe tina tajan ni wani mak matarawi ni gamatu susan na baje lah de na puasa. Magina koronange matanre sing ngaranna ular ramalangi. Yena ro akatana nabi ta makadalai timpa ibabanna suruga batuan na ada maromo itu ipegau de cengeri lalanna ular ramalang. Nania nabi tanah rampenga ki maka dana tutuka ki pintunna ranaka batuan na ada mawatangi ripapole riasangi ja nareko ular ramalangi nareko tau angkamo tapak nareko tau angkamo tapak nareko ular ramalangi nama biasa maceko-ceko madari moyero makada we ramalangi je ajak sana jolo madari moyer makada ular ramalangi dena wading kalaman namua pure malapa lisu sih ko jama-jama salat maka bulan Ramadan ini polisi memang adalah hadiah yero ria sange hadiah de tuna ya mana tawe lauki sidi acara engkau diana berarti engkau hadiana dena to malolong mana ye mo mapa lay lappo kuponge ko yolota ta 10 itaja nar ko yundi tay de kaga menre makotoro la ramalangi naleki nabita naleki ngalatana tapi de tu naren dene du pamaneng makanya melo itama ular ramalan marelo kitu balikna ramadan e gua paletu karilalanna ular ramalan tame ular ramalang elo doaki puang tata rima lalu ipak kasiwiat kurilalanna ular ramalang sebab angka tu tahu dene tarima pak kasiwianna rilalanna ular ramalang nomor sidi tahu mapat dua lori pengala ta'ala hari ko angka tahu mapat dua lori pengala ta'ala angka mo pa bocok-bocok kobolana na fiara angka mo fa napunai aku nasang aku asari lenep ngala ta'ala masor-sor dan lain sebagainya dampak-dampaki dek ne terima pakai syuata rilalanna ular ramalang yang kedua tahu dek ne terima pakai syuanna rilalanna ular ramalang bahkan dek ne terima parelodoanna rilalanna ular ramalang tahu engke ne wasisa engka tahu ne wasisala depa dene way ada rilalanna ular ramalang de ne tarima pakkasianna lebih pade ne tarima parilodoan angka sidi orane tama masigi ada sahabat yang melihatnya tanggabanni na tamu sigi melodoan yero orane aku sudu-sudu na masigi Madinah melodoan tempona lerita ko sahabai lepodanya yero orane agato male ko lokwewe basto nada agato mala lokwe melo doangi ko masigi akade yero roniwe mita majaka gamu podaka makutu seandainya misalnya di engka kwewe lo podaki maka agato male ko loko masigi tersinggung maka de yero nanyo roniwe mita majaka gamu podaka makutu maka de yero sahabae desa wita majaki ne kia loki kwewe lawita dene tarima pare lodoata dene tarima fakasiata rilalanna yulo ramalang akade yero roani magami mangi ne dene tarima fakasiatu lawisa makade yero sahabat na nabita Abdullah ibnu Abbas lawisan megalada tau de mewai ada megalakda tau mewa si bombe ye narona sabareng nade ne tarima pakkasiam murilalanna iyewe ular ramalang bukan berarti mas sampajaki dene tarima pakkasiata asa-asana sampajata aga pale kula ramalang siddi anu waji ipegau pade narko 70 anu waji siddi anu sunnah ipegau nekia ilalanna ular ramalang pegawi pade nareko siddi anu waji
aga batuan nareko angka tahu si bombe na ramalangi na si bombe mofa anu sunna na pegau tetap moi pahalana anu sunna na dolongan anu wajib si dina pegau tetap moi si diangka na dena pada idi makanja aslo hubungan talor pada tarupa tahu siddi anu wajib bernilai 70 siddi anu sunnah bernilai siddi anu wajib tomato amalabiku sila surah malabikon ke hadir ya naro rampeng ki mamuare nafa barakah ke pengala taala wabillahi taufiqi wassaada wa aqimu wajhaka lid-dini hanifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.